Wadhi county Masiaya kama od bura mar county no ochako piedho jogo manyocha owal gi Governor James Orengo ne lemo mag 10 migepe. Speaker mar od bura Masiaya Jokode ema otelo ne komiti matayo chenro mar dayo dho jotend migepe go. Agunda Ochanda ema ne okuongo nyim komiti no ka ipenje lony mare ewi lemo ma ogwelene mar weche mag telo. Benedict Omolo mar migawo mar omenda, Laktar Martin Odhiambo mar migawo mar thieth, Jojo Odhiambo mar gedo mag apaya kod Laktar Caroline Onyango mar migawo mar pi duto ne ochopo e nyim komiti no. Chenrono rumo odiochieng' makiny. CEC, Finance and Economic Planning, I think it's gone very well. It's been a good interview. The MCAs, this is their role to vet. Kazi yetu ya leo si kufanya interview, lakini ni kuwachuja kulingana na sheria. Kwa mfano, kama mtu anayo shahada la kwanza, kama mtu ni Mkenya, kama mtu ana mazoea kwenye idara ambayo amepelekwa, na kama mtu labda ana shida yote ya kisheria, hasa kama alishafukuzwa kazini kisheria, mtu kama yule si halali achukue ushukani. Kisheria inafaa tuchukue siku 21 kuchunguza hii na kuandika ripoti, kupeleka ripoti mbele ya bunge. Lakini sisi tutajaribu haraka iwezekanavyo ili kwamba wiki ijayo tutamalizana na hii shughuli.